ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ law and order control ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ loans ꯃꯁꯤ some hafta amagi natragana tha amagi waragadi kitang di nainabi yai but 3rd May 2023 dagi na hoji pho torok pasida di madugi term do kitang inappropriate oi masi plan ni karigumba just karigumba objective amaga loina na tawbra haibagi chingnaba me amalai hana su masi gi matang de kyam nainagre adugumba ai speculation me am de chattabida hojik ikhogi sir na hai ki du de maru oi point hai tare maru oi si kanano praja ne praja gi life and property and future jine hoje ikhoin leiri ba topic si Manipur's future hai Manipur's future se Manipur gi youth Manipur gi praja si yaudana Manipur gi future leite makhoi ne ba Manipur gi future hai then hai ba Manipur gi future hai ba youth sing se maru oi na hoje laiba ultimatum go pi ri ba 7 days ki sida leiri ba apprehension mayam si kamaina masi missing sida traumatized do hojik mi am hojik numidang thokna adagi aikogi maira rally chatli dharna phami masi kari imtagi nate apprehension ama lei trust ama leitaba aigi angang sing se shokadra haibagi aduga praja sing sina aikoi yahu hauraga leibak sibu manghallage haiba nate masi yam holistically yengbam change legal inter masida legal gi oiba phibam si kamaina changchalakadagi haiba say for example arrest tawbagi some 2 days back chauba hauna maidha na protest tawdra me am tawki ado arrest cannot be a deterrent id arrest tawraga faraga kihallaga praja singji hankini khotkini haibasi it's not a solution masi sumaina tawdabana pai ato pa method me am lay legally id aware o henbam changi number 1 id karigumba hariba khusu khulai le aware o henba maramdi chahi ani ge naya changna constitutional crisis leire law and order situation ngak pangamdre na hairaga president rule lai adoi taragadi hojik praja singsi chumthokna bagi damakta 7 days matam natragana any date ampiraga apprehension nama muk further cause to honba traumatized to honba praja da aduga angang singi future khandaba se achauba aran step amoini maramdi Manipur gi future haiba si karino haiba matam da present action and past action the based or kadorin past action di ekoi chumthok pangam dre phare adorgadi hojiki oiba present action se leiriba pi ekoi president rules oijesano elected government so that doesn't make any difference at all that doesn't make any difference adugi difference to lehel loidabani maramdi how central government is a BJP the state government is a BJP kari difference no basida sigi difference laite na khanbi gedawni lairi si kari no haibasi praja sing understand dawam chang sida animated suspension haraga legal si aseng ba SR bomai gi case sida 1994 da masi cooling period amoina id elected government ama matam changna paisa changna praja gi mandate ama hekta president rule thamaga hekta dissolve to baibasi yamna phatte yam drastic oi action ni aduna matam khara animated id mi mathabuk pura dismiss to dringa suspend to that is same situation ne adu suspend to magi achum maran yengaga amuk aikogi thabu hangalan bam sum kakthat pai bu lakadabne adugi damakta id supreme court na aikogi hairiba observation masigi principles introduced to bune constitution itself to there is none as animated suspension adu dain leite bakish adu targadi hojik chu praja singsida every meeting changi governor da aikoi sarkar kam kan semgani kamaina semgani karam matam da semgani praja singsida aikogi leiriba elected government si pura completely makoi credibility si amat laitana ba mong ma sinbani aibasi haiman bathu animated suspension china continue tawriba makai maramdi for every meetings ai the governor unaba khudingi nakhoi gi leiriba elected representatives singsi manaba ngamdre makoi gi leader ma khanba ngamdre haibasi praja singi wakhanda dum yehel mane masi dum ningsinghan mane aikhoina tawgena tawbana ti haibasi ningsingmane masigi aikhogi kai haitare double standard sum common mayam na khangbada ani thokba yamna clear cut oidaba sugumba wakhalon si aikhogi hojik leiriba president rule bu chalai biriba leader oiri sina tawbidana number 1 I appeal tawjari the honorable governor maramdi we are the people aikoi si India sigi oiba praja mani citizen mani we have our definite rules right like adu praja sing chini angang sing chahi class 10 gi angang even 10 pho yaudawa class 10 gi angang yam yauri ba khul ngak
मखोइगी सी कमाइना सोल्व तौगदगे हाइबसिगी ब्लूप्रिंट नमा एश्योरेंस अमा ममा ओइबिसिंगदा अखोइगी एश्योर तौबा म चंगे करी काइगेने अदु हाइबदा अदु हाइदोकपदा करी काइगे अखोइना प्रेसिडेंट रूल थमबनिना अखोइ थमइसी मतम कैदौरे थमद्रिङैदगी मयाम खनरम बयाय अदु तारगदी थंबगा रोड मैप अमा हाइदोकपा याय रोड मैप अमा हाइदोकत्रिसि करिगिनो रोड मैप तुगी थ्रू दगी पीपल्स एश्योरेंस सी फॉलो तौरकने पीपल्स एश्योरेंस तुना फॉलो तौराब मतमदा एवरीथिंग लॉ एंड ऑर्डर होगेरा एवरी रूल ऑफ लॉ एवरीथिंग विल फॉलो सो मसाना लाक्चगदबने मसिगी नियम से तौदबसे मसिगी आइदी तौरिबा अखोइगी सिस्टम सिंग असai ai chingnaningai oiba kharadi lei masi chingnaningai oiba leiriba apprehension si koknanabagi damakta अखोइगी लेरिबा होजिकी एडमिनिस्ट्रेटर ना मसी फजना रोड मैप अमा लाउथोकपीबा प्रजादा फजना खंगहनबीबा म चंगी हाबसे आई आनमदा थमजगी नंबर 2 आई अमतंग हाइजौगे मरमदी लीगल एस्पेक्ट या मरुओय होजिक एरेस हाइबसी क्वेश्चन लाप मतमदा प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ नि एरेस हाइबसी डिफाइन इन होजिकी अनौबा बीएनएसएस द डिफाइन दौ देन अदो तारगदी मदुगी लीगल इम्प्लिकेशन में हम लाकनी सिगी लाकदब लीगल इम्प्लिकेशन सिगी दमकता लेरिबा लॉयर्स फ्रेटर्निटी एज एन एडवोकेट अमोइना लॉयर्स फ्रेटर्निटी दगी आइना सुम ताजाबदा मैम ताइ लोइनमक मतिंग पांगनी हाइबदी मागी लीगल बेस लीगल सर्विस टू प्रोवाइड तौनी हाइबा इखोइ दुम नुक्स एंड कॉर्नर दा इखोइना लेबदा एज अ यंग मेंबर ऑफ द बार ओइबना इखोइ ताजै अदु इखोइ प्रजा सिंगदगी सुमदु लाकनी विथ एफोर्डेबल मरमदी मसी लीगल एश्योरेंस लीगल सर्विस लाप मतमदा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट मैम लाकनी सिगी मैम सिंगसे इखोइगी लेरिबा लीगल फ्रेटर्निटी नसु मसी ओवरलुक तौबिरगा फजना मसीगी बेस्ट पॉसिबल वेज हाइरिबा अंगांग सिंगसिगी फ्यूचर सिंग खल्लगा मरमदी मखोइगी लाइफ मखोइगी फ्यूचर सी सेफगार्ड तौगे हाइतारगदी अखोइना मखोइ सी ट्रॉमाटाइज तौहनबसु यादेब मरमदी मखोइना ट्रॉमाटाइज तौरगा मखोइना मांगबा मतमदा लेबाक सि मांगदौरिने मरमदी दे आर द फ्यूचर दे आर द पिलर ने अदुना मसीगी एरेस पावर ऑफ एरेस सिनबा पुलिस ना सिनबा मतमदा नियम मयाम लेरिब समनाइदा सम मी अमगी खुन अमदा हेक्ता चंगछलगा मी फाबा ऑपरेशन तौबगी महुत्ता नोटिस मयाम थाबि याय नंबर 1 लोइ सिनबा याबगा नोटिस थारगदी लोड खरगनी चेन खरगनी हाइबगी क्वेश्चन दु लैबि यारोयबा होजि मरमदी दे हैव टू यूटिलाइज दोस पावर नोटिस थागदबनी नोटिस थारब मतुंगदा येंगदबनी येंद्रे अस अदुदी लोइन चेनग्रनी अदुदी लोड खरगनी हाइबगी ग्राउंड मदुगी आर्गुमेंट दुगा तौरगा फोर्स तौरगा फाबा पुनबा सी सिनरोइदबनी मरमदी मसी सिनबा मतमदा पीपल इमोशन विल आउटबर्स्ट अदुना चुमना नियम चटखिद्रा हायरगा ngasai सरना हाइबे एप्रिहेंशन मयामदो अदुगी मरमदी कस्टडी लौबा मतमदा मखोइना मनुंगदा करी तौगदगी हाइबसी ममा पाना खंगदबनीना मयामगी हाइनबगी मतुंगिना अकीबा तुजुं मयाम फावबि याय अदुना लान लमजिंगिबे लान मैगै अमदा चटखिद्रा मदु अफबा सोल्यूशन नम पोर ओइद्रा हाइबगी खल्लेब अदुना लॉ एंड ऑर्डर द लेबिरिबा हौजिकीदी पुलिस लेरे डीजीपी ना क्वाइदगी लीडर लेदी गवर्नर गी मखादा लोइन तौबा यारबा ngaतनी अदुना हाइरिबा लीगल एनफोर्समेंट मगी लेरिबा प्रोसीजर सिंगसे यामना माइन्यूटली मसी फॉलो तौबिननबगी दमकता ईच एंड एवरी पुलिसमैन एंड अखोइ पुलिस स्टेशन सिंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन पियनिंग अदुगा हौजिक अखोइ हानसु लेबनी पुलिस स्टेशन सिंग सीसीटीवी फुटेज सी कंपल्सरीली अखोइ इंस्टॉल तौहनिंगी मरमदी पुलिस स्टेशन द करी चथरी हाइबसिगी एप्रिहेंशन से कोकननबगी दमक मरमदी मी अमा फाबा अमसुंग मी अमा पैसाराक पीबा हाइबसि माक फालनबगी दमकतनेब बट अखोइना उरिबो ऑब्जेक्टिव अखोइना रियलिटी द तौरिसिदी इज वे अराउंड मदुगी पुरो ओना तैनाबने अदु क्रिमिनल अमा ओहनखिबगी अदुगुंबा माइंड चटखिबा याबगी फिबम मदुगी सिचुएशन मयाम लाएब अदुना अदुगुंबदु तौदनबा मदुगी पोची अदुगुंबा स्टेप रोड मैप की मनुंग चलहनबे आइसि लोइना अदु तारगदी करिगुंबा हमते तौरोय करिगुंबा करिम लेनि तौनिङाइ लेति हायरगदी मयामना खुलाई सिनबा बोइगेरा मागी मचा फानिंगदबा कना लेगेने माई मचा थबुक तौहनिंगदबा कना लेगेने कनाबु खुलाई पाइरगा खुन ngakpani na haiba job any oceano kana mamana pangge masi phajana in literally and spirit tai khoi phajana masi manuta na khangpham thoi aduga legally intervene to bi yai legally intervene to bi yai kana gumbam de sokhan da bi yai sugumba road map ama assurance ama ai khoi gi leiriba hojiki luching basing sina laukthok pi bam phai each and every police station da police lak ba ki han mana tab nungai hen ba ai khoi gi apam ba ai khoi gi problem leiba do hayen ning bagi phau bagi level da moi work to bata bani because मखोइना करिगिदमक्ता देयर व्हाई दे आर वेटिंग फॉर अनदर 1 year and half हेना करिदोबगी ngairiba हाइरिबा लैनासी
hana nabasi khangabane then ekhoi hoji khudakta madugi laina du check tawge hataragi leiriba legal remedies singsi properly utilize tawraga tawbi yabane na khali maramdi ekhoi gi leiriba legal system si that much ekhoi gi adversarial system ni adversarial system habadi ekhoi gi police sing na proof tawgadabani mayam ekhoi na madugi marumda mayam semdok chaba yabagi possibility leiba yae adiga general amnesty gi type ta ekhoi gi soirori mayam yang khul ngak pa khot pa jo bi oi bi yae ba makoi di am immature oi ba mayam su yauri ne ba adigi mayam sing du phajana khangin bam jange ba legal implication sing makoi gi future da thabuk to raga di si oirak pe adu oirak pe yae ba si matam changna taw gado buni masi hekta ikoi na khudakta semdok pe yaroi maram di masi matam chang ba haibda ngasai gi ikoi gi chief secretary ne so haibi no mo de dum taw ba yae no mo da yes no mo de taw ba haibdu haibda budi chumme ba no mo de hekta taw ba yae ba marugi mana nongmada tawnanabagi system dati makoina provide tawgadabne nongmada mi amna laga nongmai pairaga police station mang dekta drop tawramaga natraga ikhoigi karigumba dustbin gi type ta amaga thamaga hapchanba even adu pho road me adugumba road map pho leitri road map ama that along with people's assurance ka loina na lakadawbani adu targadi praja singsi hairiba ngasai gi appeal me am singsi da amasung loina order ngakpada kana gadra haibado ai thamjage सरकार सेम गहरगदी इट्स ओनली डिपेंड ऑन द एमएलएस हौजिक लेरिबे एमएलए की खुद लई मखोई हौजिक लेरिबे मणिपुर की सिचुएशन सी इन रियलिटी दी येंगागा मखोइना करिगुम बखर सैक्रिफाइस तौरगा मखोइना सरकार सेम होबसी मखोई की अचौबा हिस्ट्री द ले होबदा हयेंग फोबो मीना सोना होगदबा मोइनी करिगुम सेम होद्रगदी मखोई मसेंदा चीफ मिनिस्टर ओबी ओइबदा मखोई सैक्रिफाइस तौबताबने मखोई पुनमक अमखक लीडर ओइरो अखोई मैम पुलप लेपे हाइबगी एटीट्यूड अमद थोगा अग प्रजागी मणिपुर की खल्लगा मखोइना तहौरगदी मखोई ममिंग पृथ्वी अखोई लेरिबे हिस्ट्री द फ्यूचर दा सुकी मतिक फजना सोना होगनी मरमदी मखोई सस्पेंड तौबनी एनी टाइम हंगत पे याय मधु हंगत नगाई चेन बा लॉबी तौबने साना हाइबदो अदु एमएलए सिंगी दाइतनी मसीदा कनागुंबा अमद त ताइसनबगी लेति सेंटर द लेरिबसनसु एनिमेटेड सस्पेंशन हाइबसी चांस अम पीबनी इन प्रैक्टिकली अदु इंटेंशनली मखोइना अदरवाइज द सरकार सी अखोई सुम एनिमेटेड सस्पेंशन हायरगा मदुगी प्रोविजन दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दो एब्यूज तौरगा दुम चटके हाइबसु मोइगी खुतलै अदुगा सरकार सेमगे हाइबसिसु एमएलए गी खुते सिदी आई एमएलए खुदिंग मक्ता सस्पेंडेड तौरगा लेरिबे एमएलए खुदिंग मक्ता आई दायित्व सिलहोनिंगी आइदी यामना प्रैक्टिकली खल्लगा ngasai sana kuki gi MLA su amusu yawbaina pension birame phajana inclusively adu jobi min samasin narakan makoi sarkar sem gyaragadi constitutionally makoi gi khuttalai hojik su makoi na ikoi gi sarkar si oire haibagi assurance to laiba matam da BJP the center da laibani na sem gyari makoi da khuttalai aduna haiba pot si makoi ni am line lobi gano laibi MLA sing jaina appeal to jaris no loin sacrifice to ai minister su oiro ai MLA oirisina pare kanagu bom leader am laibiro oining bu oiro na hairaga thaduaga madu practically ohello practically adu daragadi sarkar sembe yani aduga semaga masi amtang nakoina hana ta hodaba meaning asi hairiba mayam masi karigumba ta hodabi da PR sina dum absolute oiraga masi da dissolve tawkhraga mathang lakib taragadi hayeng phawba lehoba matamda nakoina sugumba leadership munnabagi damakta sumaina sarkar semkhidabani haibasida kanagumba amatana yetpangamoy masi sengabwani maramdi you have the absolute majority gi mandate lairibani masida karigumba amta ani ahum thokna ngangna bagi question leiti masi yam clear cut oyo center na su masida aikoi gi center na clearly manifestation ni nakoina leadership laitabagi aikoi na PR tame haibani yam sengabani masida karimta atop leiti aduna hairiba ani si khallaga aikoi gi leiribe MLA sing na wakhan thambiraga sarkar si semba yabra haibudo amtanga last effort oina try to biyo haibase haijaraga praja singda aroibada aina ama khakhtang hainingi khoi law and order gi matang da maru oina ngasagi police sing sida personally logano maramdi police sing sida personally loguna khoi ga police ko always as an advocate amoina always interaction lai aduna hariba makoi na tawribo khuding maksi khoi personally lofum thokte praja khar da masi aware oi biu masi logi oi ba kari gumba ma tawfum thoyena makoi tawbune adugo police na su unnecessary tawroidaba extra force in bigano unnecessary like very recently hanubiyum gi mamai kai edo makoi sengdok pham thoi
adu darkar oidaba poni madu unnecessary ni madu tawrugadi madu sumai soi khibani natragna anything makoi sengdopam to sincerely masugumba emotionally outburst to we aba situation si create to bi gano haiba si so aina appeal tawjari aduga manipur da mathang tabada lakadoriba singsi mayamgi life and property sing phajana section na future laiba adu manipur mo ohenbada khoi honorable governor na kanna hona bigane haiba si asa da ai matang se lotion jare